kanggo sekabehane kangge warga Karang Dempe. Tak itik-itik sing cilik, tak udang-udang sing jabang, wis gede ongkon sekolah, besok emaning wong tua. Besok wis umpang dewasa, kok pengen rumah tangga, wong tua siap sedia, langkah-langkah di anak. Semoga Bapak RT lagi apa kan? Mahesa Putra. Ayo semoga Bapak dirogoh-rogoh. Wong icikipong lagi cilik dibopong-bopong. Pong icikipong wis gede digawang. Bapak RT sareng Bapak RW. Plang ketuplang tuplang, mangan gedang kaya ketilang. Plang ketumplang tuplang, wis gede hiburilanya. Resiko wong anak-anak memang selawase blena, tanggung jawab sawer segalane, lahir kelawan batin. Bapak RT ya Allah ya Allah. Kesel. Alhamdulillah payu. Alhamdulillah payu. Bapak RW. Iya bener beli. Ajak kalah karena Bapak RT langsung biruan. Orang lain kan? Asik, orang kalah Bapak RW. Pak RW. Bapak RW, Bapak RW. Ini langsung sabengket Mas. Iya dengan. Masya Allah. Anginnya ya. Amal. Tak itik-itik sing cilik, tak udang-udang sing jabang, wis gede kongkon sekolah, besok emani wong tua. Mani Bapak RT sing abangane durung, besok wis utang dewasa, bokat pengen rumah tangga, wong tua siap sedia, langkah-langkah di anak. Ayo Bapak RT, Pak RT Mahesa Putra, dirogoh-rogoh mani Bapak RT. Ya Allah Bapak RT duitnya akeh, kesuwan. Bapak RW pong icikipong lagi cilik dibopong-bopong. Pong icikipong wis gede digawang. Ayo Bapak RW ajak kalah sagepok. Masya Allah Bapak RW. Plang ketuplang tuplang, mangan gedang kaya ketilang. Plang ketumplang tuplang, wis kawin nyiburilana. Resiko wong anak-anak memang selawase blena, tanggung jawab ning segala, lahir kelawan batin. Disambung lancar Mahesa Putra, kami Bapak RT sing paling moral, Bapak RW sing emane ora kena dipenging ya. Sagepok ya Allah. Kami wong Karang Dempe. Tak itik-itik sing cilik, tak udang-udang sing jabang, wis gede kongkon sekolah, besok emani wong tua.
Saputra. Besok wis umpang dewasa, bokat pengen rumah tangga, wong tua siap sedia, langkah-langkah di anak. Bapak Ibu masih ada? Masih dong. Iya, sing abang, sing abang, sing abang. Itu lanjut terus aja pegat. Bapak RW, Masya Allah. Pong, iciki pong, lagi cilik, lagi bopong. Pong, iciki pong, wis gede digawa. Bapak RW jangan kalah dong. Bapak RW, Bapak RW, Bapak RW. Coba blang ketumplang mangan gedang kayak ketilang. Blang ketumplang wis kawin ngipuri lanang. Resiko anak-anak memang selawase plena, tanggung jawab ning segala, lahir kelawan batin. Mahesa Putra, kangge Bapak RW, sing Bapak RT, kangge pemuda-pemudi Karang Dempel. Kangge kedua mempelai batu di sarang Mas Ahmad. Tak titik sing cilik, tak udang sing jaba, wis gede kongkon sekolah, besok emane wong tua. Alus Bapak RT. Besok wis umpang dewasa, bokat pengen rumah tangga, wong tua siap sedia, langkah-langkah di anak genang. Habisin dong Bapak RW, Mubazir. Bapak RW, Bapak RW, Bapak RW. Pak RT bonus. Iya segepong, alhamdulillah. Epong, iciki pong, lagi cilik di bopong-opong. Pong, iciki pong, wis kawin digawa wong. Mas Roni mainkan dong sayang. Iya, blang ketumplang mangan gedang kayak ketilang. Blang ketumplang wis kawin ngipuri lanang. Resiko wong anak ke anak memang selawase plenak, tanggung jawab ning segala, lahir kelawan batin. Terima kasih banyak Bapak RT sareng Bapak RW Bali.